Metong kadon kui am bangan keren awi de berkelapang i hangti i ke cinca wei ke jai pun bercong apa pun sam yo kasam ipun kam yo khas pelar lagi dak kecil kad ba mai kali ki lo song yo ka bek ya pihak balik pihak banya dak kaki pihak banya teruk lagi kiti balik kejam de apa balik kejelas tu kali perok kadi kata lagi do susah ke pi kejing pun bom mensia aplen ka asam pan mekhlia pi bagan tak kejing pun tuki kebelajar hakaat fa atri hang ni kata kopi kebelalong hakaat fa atri akalai pun level 8,000 apa hang ni kejing pun kelong aplen kan sama buat chief minister Himanta Ahmad wa Amit Shah apa lagi kejing pun banding kong kalong halo kita senang kabut nanti kita kabel dah banyak penbet dah kepai bat isim kilong kahahim kisang kilabari bo kla para kana para pilang kata bat retesira kata kadi kepada sim bat kebersusi kilong hak ketika sini suah bandel penbet YouTube pot kalau ke kebersusi ba kilalek kentang ying wat menbet menjong ro sakatan di poi hak sini sedang put aus dalam ajar pa kata kecil lah juga सरकार एक बप्पी बिसों के थान बोर्ड अपर बगलिक पन पन बे युपुल कला कंटांग ni king kesam ju kilong song ke depan wat khpor min mit sinia hato kali ke सरकार ke kumno kali ke ke kli jo ndai kalong ke bai sambut pan ha ka bi dei ba kilong song jo ke lapang ibamat ya ke sau kesian ha ki khnya si bladap omdan satya ki सरकार dla ibalik amin simiki kemukalik kembali lepas hapor waktu pergi pergi usut sama macam kelih berkendang ying por niung le mentah pat balik kindor nak kata ngong bayi ketika ya ketika agreement lalu ketika jite haplang human tahu bisnes yang sipang put sam nak kalian jangan sofa ban kitab no kam dan cimut lalu kalau hari kedua dan kamu kitab no ya kata kembang kelihap ngah ya kena kuat kubur balong mentah kam dan juga mal i hang ni himanta biswas ukop buang kumno hang ni ukop buang kumno kop himanta baka blok 1 dan blok 2 kim hat bay sakar piang long pen kre bu batlian halap pangah kata ke jingkop jauh himanta biswas ngam tip kai kali pi ke jingite tung khasi Mensyua, besarkan dia dalam Islam kat kelas perang. Jadi bentai idolir, ikut Islam. Hak ini tak kejoki. Hatok hap, hapo uput sam, yang kami kalian hapo asam. Jadi berjid berbicara. Ini lah kalau hari kedua, kapau pakai besarkan, kamdei kata besarkan, ban wanra, dia tak kecil so. Hari kapan penpau pakai besarkan, wanra penban, dia kecil kerja. Pi, kasih uang. Abadan kecil Muslim kadon. Abadan kecil Muslim jap kadon. Belajar pola pangap. Belajar. Kadon kecil yang. Kadang kalau ke bersih kali. Kali apa dia berkena gini. Wan KMP, ijongi, ibu ngelajit. Ada kim cale, ada kim cila kerana ban mi ada kecil tu juga. Ban peneram. Kalau ketika kecil jam lapang up. Ada kalau ketika kecil le, jong human tapisos. Sama. Beri film festival yang kasam mental level beringam senang wong bangan warano dah kebatalian hak ketika jaga basong kabari juga kasih pi ketika jakarap bersiso kadang kecing esok hak ini kesi ngimtip kalau bandon ke iki seladan dong di page ke iki bersejarah di sekolah pi larang itu ni put sambo yang bertip punsin kan bi kecing kerja jadi suah pun dia ila kecing jelang Jadi benar ke imput sam. Itu kam tik sakhi setar bapiang. Nak kalian ka meklia, pada kalian ka asam. Itu kam tik sakhi bet. Itu li ke bapiang. Kamu kan nomor ciu ko berdira. Nrei ban yo kan imput sam. Ban pia ka meklia om dan put under sam. Kalau ke ik besul dah, kalau ke ik besul si. Ini ke jinja. Ini ke jinja, kena ya.
nagoi kapor sekoi kapor bat nagoi kasi sekoi si aplen kabe klia pada na kata kata wi setong jila me klia jila kilo bai ba du ta sa kadum kalo bingi semgi stage ti kamon kadiang hadu kini sini kabe klia kam padon lau jong put sam bopiang delano ken papnya pun pin no pila lek bani soy Ahmad Amit Shah hak lai putri bladder ar hajar afwa ndai hadu kini kisi pimla ban pun pin kambut kadon kai silendet jogane ke sarkar ke basinsa mentah ngamtip kade kai kata ka kif antep tek policy kemudian penpela pai ba ndai ga I ber ka kif antep ke ba ai ben basim kam don siu kini kisi asam mental dan nyon senang jon yaki cika ke badi jong me klia ngamtip yo don kai ke basindet hak pedi dei pi ke balong tiong bau pada sama tiong bau the best leadership nga bau mo the best leadership pada sama uday best partnership balai umnut mau itu baka parti jugu apo asam kampat sutit adu gisi na kata ka umnut benda persya yau konar yau himanta besar lada bila persya pun sadu no ki MLA dapo kati dapo asam dena kata dau hapan keep silence kembang par apa subjar umnut benda persya le apa habedai ki arut ki deputy chief minister sembut menteri unut orang kini dia jadi dealership balai silik pendikai ki pajba daki surok daki ni kita kemudian jah kini kisi ipo media daki arfa arklur pensnai ke surok pensiang kade dia tak dealer masih pendikai pajba kade haji syah ke benengkong ke benengshap dia menpechwa dia ke sau ke siang dia ke im kalang salang dia ke pajba lang sistong kam tamlei betul border lada ka song san kawan ka sok automatically ka banwan mereka layu kita ka mersok kata ka sok ka bagi pajba ke dia song apa ke jingsi na ka po si ka po kati kata bang kwa na ka lem jonga maong ba kadi ka sarkar sai sin na kentu ba kadi mi sekmat bali penbeno yang put sam tetap long bala krang bagi pajba sok pabara kadi imsuk insan lemda kumta ka sabi ke nang ni sekmat jinja ka besir ke bang jumlah mentip ningkong ni siat dari ciri ningkong ki krong ya ketro di kiki dei lah takoi ke si bama kalong yo ki pendekam yo kui hangta kan ke sima ke bakrau ik pai ba lo song akti kata mado ben kli akti kapor tamar kata pharang ong baktin pharang ong prevention is better than cure jinja da katun kam ye ki dia umta dari sarkar umta ladi berita dok koi da umta uti put sam pi teng abo yeso kibabun kinong tori sa piwan apo media kiri malah kitong kilat jukli why did he advertise himself like this it's an every corner slow we see only his photo kodrat sama jika jawab juga my simple question is this because he is the jack of all trades he wants all the people in Meghalaya they will recognize him as one of the richest Chief Minister Meghalaya and Barton in India. Kadi kata kan day upah kan itu agar sung India bau day berpatam nak ulik Chief Minister for India pada kadi kopor di berus patam but number 4 am jurus pa dapat Chief Minister pada for India. Pi kadi kan nak kata kalau ke ik bersusi pada hukum kini mensuai ke Shillong let's keep Shillong clean and clean. Ndai minta da village idong kelat ke Shillong. Kini itang didur tu aswa haki posai aswa kalang sodong kesok. Kalau ke east standard penpeng. Dah kalian jungi ki pai ba ke yai pe. Balik kan ada udah jala jong. Pi kade bro kapal ka berti ke Sarong. Mar bu chief minister. Chief minister ke babon. Ila yo ndai tang dia berwei ke tengok. Balik adu kade. Nak kata betul. Kade Jack of all trades and master of no policy party. Hai, habis berput sang. Hai, habis pergi harisa. Hai, habis berkata ke sungsuk sungsai. Kade kawai kabang hapan buk ke jingkli. Yau, new yalam. Yau kade sarkar kebetul. Kade kalau ke bersusi, bagi nongwei ki bar cila ki wan. Ju kedokti nak apa sikapor. Wei ule.
hadu kan dia advertise sila jom oh teng wang uneu la di tau Bollywood star na po karwil umdei Bollywood star kata kati kajing i ke jonga balai kan hab advertise sila jom hadu kan pi happy day kan ko kendiat bakwa ban ketik ek pai ba nang sing hapo ko bring new trap kadon ko ka kan thei hang tai mari kiu ni jing tam kadon ka ko kan thei kasi bal tho da ki kan tin khoble ba dang sia ring sa rei ha ka te ka chaka man tam don siu ka te ka kan tin khoble la don da ka dur jong kon sama klam don ju tho ai ro hadu ki bring jong bali ni kon rat sama tang khau don ka dur ju ha chaka le sabar ka dur ju aja ka the nyut don ka dur ju ka ba phla ngong ya ka tang am la ban tim ei ka jing thu ban kai ka jing but ka ju bulle yala de hadu kan de ko pau nam yala de tu kan de hato bro ngi dei bang ngi ti nong song je ka me klia kum balong man ta ka me klia ka desu ka chonga ka pi ka ade ka nong kan ti jong kan ra kum de kan ra sama ka bai ni si ba kum balong man ta na kata tau a kan tu ekipor district bakidei la long ka bala di ben wang no ek tikitur di beton keleng saudong kam tam nong ba slong kalong ka ji ijli ba ka ji assignment banton kum